enti afọ de adu so no ye de obonkrata no ne pensempensemu na de ekoso ewo online ahodo no enso so enti mede adomonline.com shase no na de wahabie na mekenkan ede amao na adomonline.com no nya bia de ma wakwaba no eye dome kwa benyamra shebedwane Sarah Adwoasafo ne honsem ene se Adwoasafo send strong message to critics enti no mo a ebia mu hunu a mo keka de mo pe no wode kokobo a ano den because enye se message keke nemum a strong message ena de amasafo na asa kwa adomonline.com a se de o kan ensem no ni nyina eda ho a eye video ankasa betimi ahwe bi na wate de o patch no so asiye eno eda nchen so a say I will fail my ministry if I fail to be the best mom. Adwoasafo ena eka se wono se soafo ayede no ato ema mema mofra ye di ahobambo nsem ho na wonenam kokoti se sa soafo wo brekwa wono onye ena papa e wo fie ma ne ma de ensi tie no ho asem enso eda adomonline.com Adwoasafo ne wodi ahim e wa hanum se fi se ne semba konso ne yenkomo cheche nura one enuanum e wo Joy FM edi ho nkomo eno nso say I have not given up on NPP. I am still committed to the president. Adwoasafo ena ekantie bia yemo say mu hunu na wetwa mampani Akufo-Addo abo a debi NPP amanyoko no woda so awodo ede ma amanyoko no ntin no so ehonsem eda hanum say still on Adwoasafo on entertainment and so Adwoasafo latest accent shocks social media users. Na enra bra woni yenuanum Joy FM for etwetwe nkomo ebe hebrofo eho na abehu sa Adwoasafo ni Ghana wo America eno na aye amafo nwanwa eno so wode aye entertainment a ene aresrese okeka ne honum no eno so kwa adomonline.com a eda ho 10-bedroom police rented apartment gutted by fire at Dagomba line eno so ho asem na chese we enye asemo a ede efise eja ena ato eprekwa 10-bedroom miaya aposifo abambofo etete eno nye asemo desa yemfa adomonline.com de no ensi ha afi efiane na nampam cho de obonkrata no de ekoso edase papa obeshase ana de menchase all right enti Ghanaian Times na ne yenso yemfa akonya so ne ma obi a chensa makwa babiem se de lady de kase ne de kan de online no de obonkrata no so bia ye krado wa hanti Ghanaian Times de obonkrata no edo ne kura me wani mo hai na owura Mohammed Ibrahim Awa our tourism minister and funny and a den mo hai kakra nyame adom covid no ye recover from it nyame adom na wo cheche mu asesi e sanse ye firi mu kakra na ne metoto na akwan mu ye nti no akwansere adwuma me kire tourism no sesi amane mu so papa ya record 170,696 tourism arrivals and we know what the concern ye a represent 72.5% growth over 2021 first quarter mu na je se nyame adom ye koye nim ho asem de obokrata Ghanaian Times na de aba ene anopei yama mpani adodam kwa Akufo-Addo yenko page 17 Ghanaian Times de obokrata no wode atudwa say president charges AFDB governors to help drive continental growth development na wo share said de bibra man ye pese ye kan hu bom ne edidi dwanom ne ade no wode ato mpanifo ahodo ama mpanifo nanim se wo mu nyina nkamom ne nkamom na ye mo amasa abota ye ntimi enu animu ma mede kase no ebre ye se ye de ato teacherfo so anim se agya teacherfo de ye yimu firi bibia mu a enye yi eye mu ntini abedru babia ye dure nti se akoba se nipa bonfo bia bo ntrimu po edi ewu nkrofo man so no mpeso odo ani kire ha ateacherfo ne ye demabam semu betu yemfo kasa kire yankora ne tichiru church wo mo tricks no said if you see something say something na ye bo hu de ru sa na church fo mo fo mu de nso mbe o classrooms no Major General Francis Adu Amanfo we retired National Security Coordinator and a day to J playwright Lateef Abubakar tackles child trafficking labor with Christmas in May copy 15 the Bokata no e wo abrante Lateef Abubakar ono wo tire play bi na ese wo hwe na enkora ye de wo ye nkrutu nyuma ne ye wa yakaka de no o de ayesini a ne wo ba be yam obi ahwe nti wonya ho a yenko ani yenko hwe bi Ghanaian Times de Bokata o yi ni da ben
da ben no just ai da ben dey hia ba just your call Ghanaian time to call pace 15 no yeah afema ni so ma me kwa obi ape Saturday we 28th and 29th Sunday Accra International Conference Center 4 p.m. and 8 p.m. and as I play no basunto obi ametua kakra bi na kokohwe no and by that time na amanfo bi so asha se kan wo moka say na regional elections do na sunsan na daily graphic and plus MPP regional elections surprises await candidates the surprises await candidates ayo ya monfa ambulance no one constituency one ambulance ya monfa main bia region bia we the regions ntimo the 55 so because free women organizer regional chairman for no am for better go see Ashanti Central must-watch regions. I know definitely when you say higher election headquarters inti ehunsu sanso nyina de bebro e da daily graphic enim kakraka ne osunkukuru kwa manyuko no hwe logo no eda ho na efifi obabi no special prosecutor investigates Sir John's estate. Sir John kojo usu efriye efrimu efie mienu enebe na japade special prosecutor say honkomo abeto abonten no ono de sebe oma no emfani feature sa enko nti obehwem enti se no kre so nam kwamboni bi so efa o meja pade bi efa nsase ho a special prosecutor na krato de ba sa na che ayi hwan na Zakios na eka sese menam kontompo eso ade obi ade amebo ho mpre ya nti ene eno no na Ghana host Arab African Investment Conference June 1st and also and parliament is broke speaker and eka say they come first, no makai. I just Kofi Annan got United Nations here. Human be brave. The Democrat say. I know Kofi Annan. I just na na pacho boame na me tiwe ya sekakra. What says Sir John say wewu. It is a special prosecutor penhwehwemu wo ne bibi ho a. I just say ohu adekon na otoye no ho receipt. Ana hwan na be kire mu say a ne we de ye ne de amapa. Hwan ne ho dance for. Say asase no krata be wo. Okay. Inti asase no krata wo ho nipo issue asase no krata no. Ye be frɛ no. Bitimi afrɛ no na ye bisa no. Na o di adefo. Okay. Enso so wo ho. Nkrata na bibia bia ombehia no. De wo mu ne se ebo no bia gene ye beji ade no. De ama oman no. Ne mum nipa di adefo ndi yentimi fa ne nkotum ne fun no so wo no no so yentimi nkofa mfa nkotum. Enti eno ho asem no na ne oni ho krata no na chese ofa akwati kwan so because eto da bia na ukra wo hoyi o yeti asefo enso ade bia wa wo hu se oti wo fre na wonya aye no na oni ho krata what I say etituru ye Ghana fo ye ntai fa krata nsie sa eba ne sa eno no wanya ho krata no wawi aban beje wo okay kan special prosecutor ne krata na odi bae na ehwemu a wo ye no efa Achimota Forest no se bia onam ni tumi so ana kwamboni bi so na ofa ya nti se ho se utua sika na onompo ne ni krata state institution kro utua sika ne man no should be able to provide that receipt no na edi nchiremu ne clarity eba issue no ho so mo hwem na ne ho fan nyese bia se bio ni dibre anu die se chief executive officer ma forestry commission ti ene bia ono no efa bie se kwafa na onam kwampa so ene etua ya agency kro issue krata e wo ho di adanse sampa utua ya no should be able to provide us some sort of evidence binaja ye di akeka ne mabo mama fa birthday wish intum happy birthday nkoma lord mensa bonsu dodo no afre no say lord oyo chechire ni wa agogo state college we ya Masati Vincent Osebufa mi uncle no wish ne colleague Lord Mensa Bonsu. I friend say Lord a happy birthday. Ti say Lord nyame show nyame nyo kese. No nyo kese kosi so wo beye kese pa. Na ayi mame fa the weekend new weekend crusading guide the Bokrata no emra the weekend special kwasi Peter. Nti ne de no abamu ewa ha. I was say SP waits in Sir John's estate. Yes, and the estate no said there o dwell wo Achimota peno anya ho nko ya said the estate ni su nyina so e ho so ya be hwehwe na fe unlawful acquisition of Achimota forest enclave no so
eno so won beye mu hwehwemu na asante election na ebekọ so kyena no ene e wuntumi na bo ani mu hayi ena koka so bo ani mu hayi ene enye bete yesi enya agrokra kyena no ye behunu ambulance mu mane no so na owura doctor kwaku oten so ena German na musini pani aba no honsa hwebo na boso office adwuma wa create no se wani ense okache the new weekend crusading guy na mane bo eno no. All right, my daily guide in China pay on comment online or say I'm running for president. Why me? Kennedy akompreko Japan koti aboa ene onya tunu koti aboa. Hey. Usuani pedi usuani nyina. Oti Kennedy apopose no. Koti aboa no. Bisa ofada kabira obechechiru. Some nim say ekuro din. Akompreko no say ofada kabira ne bechirim. Koti aboa na be dey. Nti Japan no nemra ne no no. Ah. Japan no nemra ne no no. Dabe, ya nemra ne no no. Ni din ba ko. I don't know. Actually, you pick ho asem. O say I'm running for president. Enti eno asem wa ha na say ni mama me e ka slangs no. Ono be former first lady. Appeals court dismisses Boga MP. Enti Yera James Jachikwesin so asem da Kennedy Japan confirms say obe running for president na Eastern delegates route for Kojo Boatin Ajima. Kojo Boatin Ajima. Chema Kojo Boatin say oye adwuma suru ko bi o Eastern region ho. China na be hu. Nyame adum ochina. I think say Eastern dey near ochina. Na no show at privileges committee hearing. Eti pastor fa major line dey no. Ayo, me the major line to so dey not to be a president ne yire ne ba. Ene da hai na che say adwasafo ne baba kama ene abamu ene da ha na asem kro no ayabobọ so dada e wo kase no ne de obon krata ne no ana my join so kan o che say I will fail my ministry if I fail to be the best mom inte no ho asem no ene komo fofra wo ne eye nuanom joyfo edi ye na wo kase o kasafa na busua ho NPP amanyoko no ene nienti a onimra sebedwafie be se mreka kra special prosecutor nso a Sir John Semono opese ohwe na obiebie mu na no so ho asem John online e de enam tina te so ohwe mu a Adom online my John online they all about Josafo enti eno ho nsem e na eda eti parliament is broke finance ministry is not I know e wo my John online so where my graphic online mom okay eti graphic online so de no Sir John wo ya na chinyoye no eno ho asem kro na so e wa hanum say land ministry demands transaction eno ho asem adwasafo ne de ekoso e wo yemra se beji ya omunyafika sa land ministry issue num say kwa fancy ma papa ayo they say acquisition bia transaction bia fancy say abansa so especially with regards to Achimota forest no famra na no so de you been any funu bebre say amafo bebre na encroaching sax no okay obako no ne bia obaka so kita document why na de ba wo mo amafo to betwi okru ma na bibia wo ne mre ade bia wo ye ne ne se kwati kwan yo okay ebebe wiye no na ahwa obi etu se adwun ade so ebebe wiye no obi etu se adwun ade so okay enti ewiase no bibia wo ne mre unya ne na ye papa ne mre so ebetia oka unya ne na enye papa ne mre so nso a eno so betia aka but ye can say no all the best to all the candidates omo pre-regional executives say wo NPP amanyoko ni udie wo mu na onsa beka udie ni mu a ye wie na se yengu hira hallelujah be to God ye pentokwa ya bre kra na election headquarters nana ya bre ye mpe na ya ba ko beka check candidate say e wo se mo boka but election no you either lose or win ayo etima onma obia meye ye friend say lose bia ono de ebufuo ni nchichemu ne ntokwa ye mpese beti casualty bia edenya ida so be wini ana so be ne mo so ma bom trim poso kwam bia so be mafia no so mo very careful yo you are done finance form okay political your friend say offenders crime offenders no yesrewa kwam bia do be fa so bia no this time around Ghana for person mo hunu say obi kwa fa tax metro men ne ade edi akọ various centers no nka mamu tolerate sade no because ade na ne bridi ko regional election mu bo hani ekum nipa ne ho nkeka ho no enti abatuo we no IGP yinyina ade ani ehwew se enye se MPP fo na enya omunya omo de beba general election mu enti bibia bekoso bia enya bia no e wo se stamp authority na mo nsusu na ye de moye election chairman
various region bia wo ne elections committee nti mo amoye chairman fo na mo de deda no ye se je enkwada na mo ntena je biase no nkire se fa ya ahenie abato na hwe so hwe ne yie na bibia nkɔ fan na di pa kra ye se ahonya that's right na ka bi so kire wo mo aya ye bo mo bo pa ye bo mo pa akodi sansem hunu no wo be na de ono pri ne tumi no na wada na de ye be bo ne pa be ye sa no na akɔfa asem aba ɛno de uni akɔ ni eso mu a ato no nyame okay ye de si enti de wasopa no ontie Badwam dwumade eguso akoso na ye fia de aka ne nyina di so eba wakɔ ye mo achen